Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah bugün 3 negiz janaan delilleri kitabından sabağız dolantabız. Murunqu sabaqtarda, ötken sabaqtarda bu kitaptın birinci negiz Allah Taala'nı tanu, "Man Rabbuk" degen kabırda sorouga, "Sen Rabbin kim?" degen sorouga joğun alıp ötkenmiz. Jana oşunday ele "Wa ma dinuk" diniň ne degen soroğun joğun alıp ötkenmiz. Emi bul 3-nçü sorau, kabırdağı 3-nçü sorau, dinin 3-nçü negizi "Wa man nabiyyuk" peygamberin kim degen soroğun joğunu okuyuz. Bul sabaqty başlardan burada bir nerseni eskertip keteyin. Murunqu sabaqta 5-nçi sabaqta 16-nçı minutunda bir ayattın kotormosunda, kırgızça kotorgonda kataçılık ketiptir. Oşonu oňdap koyan al ayatta Allah Taala aytip jatat: "Amintum man fis sama." Men bul ayatty kotorgonda asmandağıga iman keltirdiňerbi degen maýynda kotorgon. Al ayattın maýnysy Tora maýnysy. Asmandağın azabından aman kılabız dep oyloduňarby degen maýnynda. Aman degen sözdü iman degen maýynda kotorup koygon. Allah Taala özü geçirgen bolsun. Al ayattın toluk maýnysy Allah Taala aytip jatat: "Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur." Jer titregende Allah Taala serlerdi jerge koşup kömtörüp salusundan aman kılabız dep oyloýsaňar degen maýnynda. Al emi men bolsa iman degen sözdü aman degen sözdü iman degen maýynda kotorgon. Allah Taala özü geçirgen bolsun. Al kataçylyk. Emi bul 3-nçü negizdi başlay turgan bolsak, bul ne sebepten 3-nçü negiz bolup atat? Ankeni kabırdağı 3-nçü sorau bolup jatat. Ankeni birinci Allah Taala pende özünün Rabbisin tanagandan keyin Allah Taala'nın jana anın dini öğrengenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul oşol Allah Taala'dan bizge dindi alıp gelүүçü ortamçu. Dindi bizge öğretүүçü, elçi. Oşol dindi Allah Taala'dan kim alıp kelatat? Kim arkılı öğrenip atабыз? Oşol adamды tanışыбыз керек. Al adamın aty kim, al adam kanday jaşap ötken, oşonu bilişibиz керек. Allah Taala'nı tanıp, dinini öğrenip, anı kim alıp kelgen, kim arkılı keldi bizge, oşonu bilbesek, al kişini tanıbasak, anda anı kanti berçiybiz. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytadi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal ahir." Çındığında senerge Allah'ın elçisinde jakşı ulgu bar deydi. Kimde kim Allah Taala'ga iman keltirse, Allah Taala'dan jana kıyamat gününden ümiti bar bolgon bolsa, jana Allah Taala'nın köp istegen adamlar üçün Allah'ın elçisinde jakşı ulgu bar deydi. Biz oşo jaşoobuzda ulgu tuta turgan adamды tanışыбыз керек, аны bilişibиz керек, atategen bilişibиz керек, kayсы nerseler menen Allah Taala jiberdi oşonu bilişibиz керек. Şol sebepten bul 3-nçü negiz kılıp bul kitabında жазды. Emi başında aytıp ötkönдөй эле bul alım bul kitabında bardyk sabaklarında her bir negizde 3 negizde teң Allah Taala'nı tanuu, Allah Taala'nın akılları jönündө bilүү, jana oşondoy эле İslam dinini tanuu, İslam dininin negizlerini öğrenүү, alardı baarın ekir-çikirine çeyin жазган жок. Bирок oşol adam balasında kayсы nerselerdi öğreniş gerek, kayсы nerselerdi biliş gerek, özüne dinine kayсы nerseler kerekti oşolordu bayandap жазган. Misal üçün İslamdın negizleri 5 dep, bирок İslam negizleri namazды kantip okulat, zekat kantip berilet, ajılık kanday kılat, alardı bayandan jok. Antkeni alar başka kitaplarda жазылат, özünçө, her biri özünçö. Jana oşondoy ele Allah Taala jönündө dagы kıskaça Allah Taala'nın sıfattары jönündө kеңири aytkan jok. Alar sebep akida kitaplarında жазылат. Jana oşondoy ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönündө aytkanda dagы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din ömür bayanın kеңири bayandap жазган жок. Бул жерде кыскача Peygamberimizди tanıtıp jana oşondoy ele Peygamberimiz ne nerse menен keldi, oşonu bayandap koyot. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı kеңири bul sira ömür Peygamberimizin ömür bayanı degen kitaplarda жазылат. Adam balası oşolordu özünçө okuş gerek alardı. Bul kitaptan maksat oşol adam balasına kayсы nerselerdi öğreniş gerek, kayсы nerseler millettүү, oşolordu bayandap koyuş. Hem kitapta okuy turgan bolsak, bul almayıp jatat. Al-aslu salis ma'rifatu nabiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci negiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanuu. Ve huve Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Hashim ve Hashim min Quraysh ve Quraysh min al-Arab ve al-Arab min zurriyet İsmail ibn İbrahim el-Halil aleyhi ve ala nebiyyina sallallahu ve sellem. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atı Muhammed deydi. Atasının atı Abdullah, çoğ atasının atı Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in atı Hashim. Hashim bolsa Quraysh urusundan deydi. Araplardan Quraysh urusundan. Emi Quraysh urusu bolsa bul Araplardan bolat deydi. Emi Araplar bolsa İbrahim aleyhissalam'dın balası bolgan İsmail aleyhissalam'dın urpaktarынан. Al ekövüne jana Peygamberimizga jakşı Allah'tın salam jana salavattары bolgan bolsun. Bul jerde
Birinchiden Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atini aytdi. Payg'ambarimizning ati Muhammad dedi. Muhammad degan ma'nosi olimlar aytadi, maqtovga ko'p, maqtovga tatiqli bo'lgan, maqtovga loyiqli sifatlari ko'p bo'lgan deydi. Chindan da Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqtovga tatiqli bo'lgan sifatlari ko'p o'ti. O'shuning uchun Muhammad deb atalgan bu o'shol maqtovga loyiqli bo'lgan ko'ptagan sifatlari bor degan ma'noda. Birinchidan atini aytdi. Ondan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan urusunu aytdi. Urusu bir Quraysh urusu dedi. Quraysh urusu bu Araplarning eng sharafatli, eng ulug' urusu bo'lib hisoblanadi. Ankenda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan urusu ol. Ondan keyin Quraysh urusu Araplardan dedi. Araplar bo'lsa negizi Araplar ikki turda bo'ladi. Al-Arabul Ariba deb qo'ydi. Negizgi Araplar. Ondan keyin Al-Arabul Musta'raba deb qo'ydi. Arabtashib ketgan Araplar deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu Arabtashgan Araplardan, ikinci bölükten. İsmail aleyhisselam oşol Al-Arabul Ariba Araplarning birinchi bölüginden uylanıp, oşoldan Araptaşıp, oşolordan tilni öğrenip Araptaşgan. Oşol İsmail aleyhisselamning urpaqlari bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oşol İsmail aleyhisselamning urpaqlaridan bo'ladi. Yemi İbrahim aleyhisselamның balası İsmail dedik. İbrahim aleyhisselamның İshaq degen ikinci balası bolgan, andan Banu İsrail taragan. Banu İsrail'de Yahudiler Jööttür. Peygamberlerden bari İbrahim aleyhisselamdan kelgen peygamberlerden bari oşol İshaq aleyhisselamның urpaqlarından bolgan. Al endi Araplardan bolsa İsmail aleyhisselamның urpaqlarından жалгыз gana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi vasallam bolgan. Peygamberimiz kaçan tuğulgan jönünde aytkan jok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vasallam Alımlar aytadi, bu pil yılı tuğulgan deydi. Pil okuyası bolgan yılı tuğulgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğulardan burada pil okuyası bolgan, al jönünde fil süresi düşkön. Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil degen süre düşürülgön. Pil okuyası jönünde. Al Abraha degen bir zalim kafir padişah Kaba'nı buzam dep özünün askerlerini çoğultup jana ошондой bir çoң pilde alıp Kaba'nı buzgan kelgende Allah Taala alarga kuşlar arqылуу asmandan azap жиберет. Kuşlar менен ошо тозоктон болгон таштарды kuşlar алардын üstüne таштап, ошентип аларды талкалап жок кылат. Allah Taala ошол окуя болгон, чоң окуя. Ошол окуя болгон жылы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган. Мурда жылдарды ушундай бир окуяга байланыштырып атап коюшкан. Пил жылы, фаланчы жылы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пил жылы туулган. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулганда көптөгөн аламаттар, көп пайгамбарлык белгилер, көптөгөн Paygambardın belgileri, mucizeleri bolgan. Alar jönünde kengiri oşol sira kitaplarında Peygamberimizin ömrü bayan jönünde okulgan kitaplarda bayandalar. Andan keyin aytып жатат. "Wa lahu min al-umri 63 sana minha 40 qabla an-nubuwwa." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü 63 yaş bolgan deydi. Peygamberimiz 63 yıl yaşagan. 63 yıldan 40 yaşına çeyin peygamber bolgan emas. "Wa 23 nabiyyan rasula." 23 yaşı bolsa, oşon 23 yılı bolsa Peygamber jana elçi boldu deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl jönünde yaşagan jönünde hadis kelet. Ayşe nöz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrü 63 yaş bolgan degen. Peygamberimiz oşo 40 yaşında peygamber boldu. 40 yaşına çeyin Mekke'de yaşadı. Peygamber bolgan jok. 40 yaşında peygamber bolgan. Andan keyin 23 yıl oşol peygamber 63 çeyin 23 yıl peygamber elçi bolup yaşadı. Bul almayıp жатат. Nubbiya bi iqra wa ursila bil muddasir. Peygamberimizin ömrünün bayandandan keyin andan keyin başka meselege öttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci kavarı kelgende, peygamber bolup kelgende, peygamber bolganda iqra degen kavar keldi deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolganda Gara Hira'da Hira önküründe Allah Teala'ga ibadat kılıp oturganda oşonda Cebrail aleyhisselam kelip Peygamberimizni kucaqtap qısıp iqra deydi, okugun deydi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Ma ana biqari, men okuy albayım, okuganды bilbeyim" degende, oşentip qayta qısıp akırkısında Cebrail aleyhisselam aytadi, "Iqra bismi rabbikellezi halaq." Seni jaratkan Rabbingdin ismi menен okugunda birinci kavar kelgen. Bul alım uşul Peygamberimizge birinci kavar kelgende uşul keldi deydi. Andan keyin wa ursila bil muddasir. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk kelgende, qomungdu eskertgin dep buyruk kelgende, anda Muddasir suresi keldi deydi. Muddasir suresi düştü deydi.
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din yaşagan jerinin aytып atat emi. Peygamberimizdin özünün өлкөsü deyt. Özünün tuğulup öskön jeri al Mekke şahары. Peygamberimiz Mekke şaharında tuğulup öskön. Ve hacira ilal Medine. Andan keyin peygamber bolgondan keyin Medinaga köçüp ketdi. Medinada yaşap öttü. Medinada kaytış bolgon. Müşriklerden azabı katı bolup başlagandan keyin, kıynap başlagandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jana sahabalarını Medinaga Allah Taala köçүүгө buyurgan. Ba'asahullah bin nazaret yani şirk ve yed'u ile tevhid. Bul alım Peygamberimizin atını, ata tegini, jana urusunu, jana ömrünü aytkandan keyin, kança yaşagan, kança jıl peygamber bolgonун aytkandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala kaysi nerse meni jiberdi. Kaysi millet meni jiberdi. Oşol jonda aytып жатат. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de deyt. Özünün kavmunu, adamdardı, жалпы adamdardı şirkten kaytarуу үчүн, butparastык, Allah'tan başka sığıngan nerselerden kaytarуу үчүн, oşol nersedен eskerүү үчүн jiberdi. Жана жалгыз Allah'тын ibadetine, жалгыз Allah Taalaga ibadat kılууга çakırуу үчүн jiberdi deyt. Uşul nerse menен Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jiberdi. Buga dalil deyt. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Muddessir suresi bul jana aytып öttük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge buyruk gelgende birinci Muddessir suresi düşkön dep. Oşol Muddessir suresinde Allah Taala aytып жатат. Muddessir degen bul çümkönüp orongon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol vahiy düşkönde korkup perişteni körgende oşunday korkup çümkönüp jatkanda oronуп жатканда ага ушундай аят түштү. Я ихил муддассир, оронгон dedi. Чүмкөнгөн кум фа анзир, тур эскергин dedi. Rabbeke fekabbir, özüңдү Rabbыңды улуктагын. Ва сиябеке фатаххир, кийимдериңди тазалагын. Ва ружза фахжур, буттарды таштагын. Ва ла тамнун тастаксир, өзүңдүн кылган амалдарыңды көптөп көрбөгүн. Аллах Таалага мен көп амалды кылдым, жакшы амалдарды кылдым деп, өзүңдүн амалыңды көп көрбөгүн дейт. Вали раббика фасбир, өзүңдүн Раббың үчүн сабыр кыл dedi. Бул аяттарды тафсирлеп баштады, чечмелеп баштады, айтып жатат. Кум фа анзир. Тур эскергин деген мааниси дейт. Неден эскерет дегенде юнзиру ани ширк. Ширктен, ошол жерде коомуну бутпарастык, буттарга сыйынган, Аллах Таала ширк кылган адамдарды ширктен эскерет дейт. Ширктен эскергин деп жатат дейт. Ва яду иля тавхид, жана ширктен эскерип жалгыз Аллахтын ibadetine, жалгыз Аллах Таалага сыйынууга чакыргын дейт. Ва раббака факаббир. Раббыңды улуктагын деген мааниси дейт. Ай азимху бит таухид. Аллахты жалгыздыгында улуктагын. Аллахты таухидде улуктагын. Аллах жалгыз деп улуктагын деп жатат. Ва сиябака фатахир. Кийимдериңди тазалагын деген мааниси ай тахир а'малика ани ширк. Амалдарыңды ширктен тазалагын. Алымдар айтат, ширктен жана бардык жаман амалдардан тазалагын амалдарыңды. Ва ружза фахжур. Буттарды ташта dedi. Buttарды ташта деген мааниси ar-rujz al-asnam. Rujz деген мааниси al-asnam дейт. Буттар сыйынган. Wa hajruha tarkuha wa ahliha wal barat minha wa ahliha. Аны таштоо дейт. Аны таштоо жана анын ээлерини, ошо ширк кылуучуларды таштоо дейт. Wal barat minha wa ahliha. Алардан оолак болуу, алыс болуу жана ошол ширк кылгандардан дагы алыс болуу, оолак болуу дейт. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila at-tauhid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul nersege 10 yıl çakırdı deyt. Tavhidke 10 yıl çakırdı. Allah'tın жалгыздылыгына 10 yıl çakırdı deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 yıl başka ibadetler farz bolgon jok. Namaz, oroza, zeket. 10 yıl bir gana Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah degile. Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat жок degile. Жалгыз Аллах гана ibadetке татыктуу degile. Буттарыңарды таштагыла, сыйынып жаткан буттарыңарды таштагыла деп 10 yıl ушуга гана чакырды. Бул нерсе неге далил болот? Бул деген ушул тавхид ушунчалык негиздүү экен. Аллахтын адам баласы пенде жүрөгүндө ушундай ишеним болуусу. Жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу деп ишенүү. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы ким болсун ал, периште болсун, пайгамбар болсун, аулия болсун,
же болбосо дарактар болсун, таштар болсун, кандай болсо да Алладан башка сыйынылган бардык нерсе ал жараксыз деп ишенүү, жүрөгүндө ушундай ишенүү болуу ушунчалык негиздүү экенине далил болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде мушриктерди жалгыз ушул нерсеге гана чакырды. Мушриктер бул нерсени жакшы түшүнүшкөн. Ла илаха иллалла деген маанисин жакшы түшүнүшкөн. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди жакшы түшүнүшкөн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кулу ла илаха иллалла туфлиху. Силер ла илаха иллалла деп эле айткыла, бир эле сөз айткыла, силер ийгиликке жетишесиңер дегенде алар эмне деп жооп берди? Ажалал алихата илахан вахида инна хаза ла шайун уджаб. Сен биздин ушунчалык кудайларыбызды жалгыз кудай кылып коюп атасыңбы? Бул чынында таң калыштуу нерсе деп айтышты. Алар ла илаха иллалла деп айткан адам, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айткан адам, жалгыз Аллахка гана сыйыныш керек, бул буттардын баардыгы жараксыз деп ишениш керек деген маанини жакшы түшүнүшкөн. Алар себеби араб болушкан, араб тилин жакшы билишкен. Ошондой түшүнүшкөн. Ошол себептен баш тартышты. Себеби алар өздөрүн сыйынып жүргөн буттарын таштагысы келген эмес. Ата бабабыз сыйынып келгенде бул нерсени таштагысы келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын жүрөгүн ошол нерседен тазалап 10 жыл жалгыз ушуга гана даават кылды. Не себептен мынчалык негиз? Анткени адам баласы башка ибадаттар, бардык ибадаттар, намаз, орозо, закат ушул нерсеге, ушул негизге курулат. Эгерде адам баласынын жүрөгүндө Алладан башка сыйынылган нерселер да туура деген болсо, же сыйынса болот деген ишенимдер болсо, анда башка ибадаттардын канчалык көп ибадат кылса да пайдасы жок. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды ушул нерсеге 10 жыл чакырып, мушриктерди ушул нерсеге 10 жыл чакырды. 10 жылдан кийин ne oldu? Al jönde aytат. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. 10 жылдан кийин дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Исра кечеси болуп Аллах Таала аны асманга көтөрүп, периште аркылуу көтөрүп, ошол асманда 5 мал намаз фарз болду дейт. Намаз демек 10 жылдан кийин фарз болду. 10 жылга чейин жалангандан ошол ла илаха иллалла калимасыга чакырды. 10 жылдан кийин фарз болду. Бул жерде намаздын ушунчалык шариатта негиздүү экендигине далил болот. Аллах Таала намазды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды асманга көтөрүп, асманда түздөн түз орточу жок, өзү түздөн түз фарз кылды. Ал эми башка ибадаттарды болсо, периште аркылуу, Жибрейил алейхиссалам аркылуу, вахий аркылуу жерде гана фарз кылды. Бирок намаздын ушунчалык негиздүү болгонуна карабастан, ла илаха иллаллах намаздан дагы негиздүү экенине далил болот. Анткени намаз 10 жылдан кийин фарз болуп атат. 10 жылга чейин жалаң ла илаха иллаллах калимасына чакырып келди. وصلى في مكة 3 سنين. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 3 жыл намаз окуду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл ла илаха иллаллах чакырды, андан кийин намаз фарз болду, Меккеде 3 жыл намаз окуду. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى تقوم الساعة. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага көчүп кетүүгө, Мединага хижрат кылууга буйрулду. Эми хижрат деген бул дейт, бул үммөткө кафир мамлекеттен, ширк болгон мамлекеттен ислам мамлекетине көчүү бул важип, фарз болуп калат. Кыяматка чейин калат, анын өкүмү өчүрүлгөн жок деп айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга азап күчөйгөндөн кийин, мушриктер каттуу азаптап башташкандан кийин, алар динин ачык айкын карман албай кыйналышкандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала Мединага көчүүгө буйрук кылды. Хижрат ошондой эле бул алым айтып жатат, ошондой эле ал хижрат пайгамбарыбыздын жана сахабалардын көчүүсү менен эле чектелип калбайт. Ошол сыяктуу эле кимде-ким азыркы күндө да кыяматка чейин кафир мамлекетте жашаса, динини ачык айкын карман албаса, дегенде алымдар айтышат, динини ачык айкын карманса, ага зыян келе турган. Кафирлар ага зыян беришип, тоскоол болушуп, дининен кайтарганга аракет кыла турган болсо, ал адам үчүн мусулман мамлекетке, ислам мамлекетине көчүүсү фарз болот дейт. Эгерде көчүүгө кудурети жеткен болсо, ал сөзсүз түрдө көчүш керек. Эгерде көчпөсө, ал күнөөкөр, чоң күнөөкөр болот деп айтышат. Ал эми кафир мамлекетте жашаган адам динин ачык айкын карман алса, эч ким ага тоскоол болбосо, андай адам үчүн көчүү сүннөт болот деп айтышат алымдар. Фарз эмес, сүннөт.
emu hicrattın vacip ekenliğine dalil dep aytıp jatat. Ve dalil kavluhu Teala. Allah Teala aytıp jatat. İnnellezine tevaffahum melâketu zalimi anfusihim. Kâlu fîmâ kuntum. Kâlu kunna mustadafîne fil ard. Kâlu ve lem tekun ardullahi vâsi'aten fetuhâciru fîhâ. Feulâike me'vâhum cehennem ve sâet masîrâh. İllel mustadafîne minel ricâli vel nisâ. Vel vildan la yastatîne hilete ve la yehdedûn sebîlâ. Feulâike asallâhe ya'fu anhum ve kânnallâhe afuven gafûrâ. Bu ayat oşol Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrat kılgandan keyin kebir musulmanlar köçpey hicrat kılbay kalıp ketişken. Hicrat kılууга kudreti bolup turup. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soğuşkanda müşrikler menen. Alar müşrikler oşol köçpegen musulmanlardı zordop özleri menen koşa alıp çıkışkan. Soğuşka. Oşolor jönündө aytıp жатат Allah Taala. Perişteler özlerinin nasıllarına zalımdık kılgan adamlardı oşol hicrat kılbaganlar jönündө aytıp жатат. Alardın canını alganda alardan suradı. Can alуу periştesi suradı. Kâlu fîmâ kuntum. Sizler nege alar menen bolduңар? Ne sebepten? Kanday ahvalda bolduңар dep müşriklerime. Alar aytıştı kâlu kunna mustadafîne fil ard. Biz alsız elek dedi. Biz alsız elek degende perişte жооп berdi. Kâlu anem takuna ardullahi vâsi'aten fetuhâciru fîhâ. Allah'tın jeri keneň emespe de oşol jaka köçseňer bolboy öyle dedi. Feulâike me'vâhum cehennem ve sâet masîrâ. Alardın baruçu jayi tozok jana al eň jaman jay dep aytıp жатат. Bul jerde hicrat kılbagan çoň günü ekenligine dalil bolat. Antkeni hicrat kılbagan üçin alardın bara turgan jayi tozok deyt. İllel mustadafîne minel ricâli ven nisâ vel wildan la yastatîne hilete ve la yehdedûn sebîlâ. Bir gana alsız bolgan kişiler jana ayaldar jana jaş balдар deyt. Hicratga jol tappagan, aga kudreti jetpegenlerdi. Feulâike asallâhe en ya'fu anhum ve kânnallâhe gafûrun rahîm. Alarda Allah Taala keçiret deyt. Allah Taala keçirimdүү dep bul ayat aytıp жатат. Demek kudreti jetken adam hicrat kılıш vacip. Al emen kudreti jetpese anda Allah Taala alardı keçiret dep Allah Taala bul ayatda aytıp жатат. Dagı bir hicratga dalil boluvchi ayatlardan deyt. Ve kavluhu Teala ya ibadiyellezine amanu inne ardı vasi'atun fe fa'budun. Ey menin pendelerim, ey iman keltirgen pendelerim, egerde seler kayсы bir jerde Allah Taalaga ibadat kıla albasaňar, anda menin jerim keneň deyt. Men Allah Taalaga ibadat kıla turgan jerge köçkülü dep bul ayatda buyurup жатат. Emi bir ayattın düşüşün sebebini bayandap Bagavi degen alımdın sözünü aytıp жатат. Qâlel Bagavi rahimehullah teala sebebu nuzuli hâzihil âye fil muslimîne ellezîne bi Mekke'te ve lem yuhâcira nâdâhumullah bismil iman. Bagavi degen tefsir alım aytat. Ayattın düşüşün sebebi deyt. Mekke'de hicrat kılbagan musulmanlar jönündө bolup жатат. Allah Taala alardı iman atmaya çakırdı. Tağırak aytkanda alardı Allah Taala kafirga çıgargan jok. Alar musulman boydan birok çoň günökör bolup kalaştı deyt. Ve dalilu alel hicra minas sunnah. Hicratga hadisten sünnetten dalil dep жатат. Başında aytıp öttük bu alım her bir sözünü ayattan je bolboso, alımların sözünden je bolboso hadisten dalil alıp kelet dep. Alımların sözünden dagы tafsir alımların sözünden alıp geldi emis sünnetten dalil alıp kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "La tanqati al hicrat hatta tanqata tawba." Tawba toktop kalmayınca hicrat toktoboyt. "Ve la tanqata tawba hatta tatla ash-şamsu min magribiha." Tawba kaçan toktoyt? Kun batıştan çıkmayınca tawba toktoyt. Tawba toktoboyt. Kun kıyamatga jakyn batıştan çıgat. Oşoga çeyin tawba eşigi açık. Demek bul hicradagın oşol tawba toktogu için kıyamatga çeyin toktoboyt. Birok Kur'andagı muhacirlerinin faziletleri, muhacir degendin hicrat kılganlarının artıkçılıklarını Kur'an sünnetde eskerse alar. Oşo Mekke'den Medine'ye hicrat kılgan muhacirler jönünde aytılat. Oşoların faziletleri. Andan kim bula Allah intijatat. Felemma istaqara fil medineti umira bi baqiyati şerâ'i'l İslam misl az-zeka ve's-savm ve'l-hac ve'l-azân ve'l-cihad ve'l-emr bil-ma'ruf ve'n-nahyi 'anil munkar ve gayri zâlike min şerâ'i'l İslam. Akhadha 'ala hâzâ 10 sinin ve ba'daha tuwfiya sallallahu ve selamu aleyhi ve dinuhu baqin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelip oturuktaşkandan keyin şeriattın başka hükümleri düşüp başladı. Başka hükümleri farz, vacip bolup, sünnet bolup başladı. Başka şeriatlar düşüp başladı. Birincisi Mekke'de tevhid men la ilahe illallah men namaz bolgan bolsa, Medine'ye kelgende zekat, orozo, hacılık, azan, jihad kılуу, jakşılıkka çakırуу, jamanlıktan kaytarуу, uşul siyahtı köptögön başka şeriattın bardyk hükümleri uşul Medine'ye köçkönden keyin, Medine'ye oturuktaşkandan keyin buyruk boldu. Andan keyin 10 yıl oşol
Medinada 10 yıl yaşap öttü. Mekke'de 13 yıl yaşadı dedik peygamber bolgandan keyin. Medinada 10 yıl yaşadı. Oşol 10 yıldın içinde din toluk bolup bardyk hökümdörü toluk boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol 10 yıldan keyin Medinada 10 yıl yaşagandan keyin andan keyin qaytış boldu dünyadan. Birok bul almay çatat peygamber qaytış boldu, birok dini kaldı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini toluk bolup kıyamatga çeyin kalat. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini mına uşul din deydi. Qanday gana bir жақшылық болған болса, аны үмметіне ошол жақшылыққа баштады. Qanday gana bir жамандық болса, андан үмметіне қайтарып ескерді. Эми ошол жақшылықтардан башы, пайгамбарыбыз үгүттөгөн, көргөзүп кеткен жақшылықтын биринчиси бул таухид. Аллахты жалгыздоо. Андан кийин Аллах таала жакшы көргөн бардык, Аллах таала жакшы көрүп, ыраазы болгон бардык жакшы амалдар. Пайгамбарыбыз үммөтүн эскерип кеткен жамандыктын башы бул ширк. Жана ошондой эле бардык Аллах таала жаман көргөн, ыраазы болбогон жаман иштердин баары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерип кетти. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, адамдардын баарына жиберди, баарына пайгамбар кылып жиберди. Жана ага баш ийүүнү адамдарга дагы жиндерге дагы милдет кылды. Буга далил Аллах таала айтып жатат: "Я айюхан нас, ey адамдар, инни расулуллах илейкум жамиа." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн айтып жатат. Мен силерге Аллахтын баарыңарга Аллахтын элчисимин. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир гана арабтарга түшкөн пайгамбар эмес. Bir коомго түшкөн пайгамбар эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан кийинки келген, кыяматка чейин келген бардык адамдар үчүн Аллахтын элчиси болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы элге пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Пайгамбарыбыз мен башка пайгамбарлардан өзгөчөлүгүм, мен жалпы адамдарга жиберилдим" дейт. Мурунку пайгамбарлар өзүнүн коомуна гана жиберилчү. Ал эми мен болсо дейт, жалпы пайгамбарларга жиберилдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек арабтарга эмес, кыргыз болсун, орус болсун, баарына пайгамбар. Баарына Аллах Тааладан жиберилген пайгамбар. وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Аллах Таала пайгамбарыбыз менен динди толук кылды деп айтып жатат. Буга далил дейт Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатат: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Мен силердин бүгүн диниңер толук кылдым. "Wa atmamtu alaykum ni'mati." Жана немат жакшылыктарын толукта бердим. "Wa raditu lakum al-islam dina." Жана ошондой эле мен силерге ислам дин деп ыраа көрдүм деп Аллах Таала аятта айтып жатат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динини толук экенин баяндап жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Аллах Таала пайгамбарыбызды өлтүргөндө динди толук кылып андан кийин өлтүрдү. Пайгамбарыбыз менен дин толук болду. Толук дин деген эмне деген? Алымдар толук динди ушундай мисал кылышат. Толук дин деген бул бир идиште толо суу турса, ошол сыяктуу. Ал толо суу кошумчага дагы аны азайтууга да муктаж эмес. Толо. Алымдар айтат, эгерде кимде ким бир динге жаңылык киргизе турган болсо, динде жок бир жаңылыкты, бидатты киргизе турган болсо, анда ал ошо канчалык деңгээлде бидат киргизген болсо, ошончолук деңгээлде диндин өзүнүн негизги амалдарын өчүрөт, сүннөттөрүн жокко чыгарат дейт. Анткени биз динди толук сууга окшодук, бир идиште турган толук сууга окшош дедик. Ошол сууга канчалык деңгээлде суу куйсаң кошуп, ал ошо канчалык деңгээлде кошулса, ошончолук деңгээлде суу ашып жүрүп кетет. Ошол сыяктуу эле дин дагы жаңылыкты кабыл кылбайт. Канчалык деңгээлде бидат киргизсең, жаңылык киргизсең, ошончолук деңгээлде диндин өзүнүн амалдары, негизги амалдары өчүп чыгып кете берет. Буга мисалдар көп, адамдардын амалдарында көп өтө. Мисал үчүн кээ бир көптөгөн амалдар бар, сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү, шариаттан болгон амалдар бар. Ошол амалдарды кылышпайт адамдар. Бирок ошонун ордуна бидат, динге киргизилген жаңылык амалдарды кылышат. Мисал айтып кете турган болсок, өлгөн жерде өлгөндөн кийин бейшембилик, жылдык, кырктык деп ушуга окшогон сыпаттар менен бир динде жок болгон амалдарды кылышат. Садака кылуунун жолдорунда туура эмес садака кылышат. Ал эми ал жерде өлгөн жерде жандык союшуп, ушундай курмандык кылышып, ошолорду өлүктүн атына садака дешип, бейшембилик, кырктык, жылдыктарды кылышат. Бул шариятта жок нерселер булар. 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин, 40 күндөн кийин, 1 жылдан кийин деген нерселер.
Ал эми шариятта бар нерсе кандай? Шариятта бар сыпаты кандай? Шариятта өлгөн адам артына садака кылсаң болот, садака кылсаң болбойт деген нерсе эмес, болот. Ал кандай кылыш керек? Өлгөн адам артынан жалпы мусулмандарга садака жария деп коет. Жалпы мусулмандарга пайдасы тие турган бир нерсе куруп койсоң, суу чыгарып койсоң, жол куруп койсоң, оорукана куруп койсоң, ошондон канча адам пайдаланса, ошонун баарын соогу ошо өлгөн адамга тиет. Же болбосо кедейлерге, колунда жок муктаждарга эч кимге билдирбей эле жардам берип койсоң, бир күнгө чектебей эле берип койсоң, ошолордун баары пайдасы тиет. Бул нерседе алымдардын арасында талаш жок. Бул нерсени баардык алымдар болот деп айтат. Адамдар жанагы бидатка үйрөнгөндөн кийин сүннөттө болгон амалды кылышпайт. Бул ошо жанагы айткан сөзүбүзгө далил болот. Канчалык бидат кирген сайын шариаттын өзүнүн амалдары өчүп кетет деп. Адамдар ушу бидатка үйрөнгөндөн кийин ушул сыяктуу. Бул бир гана мисал. Көптөгөн мисалдар бар. Дуа кылууда, көптөгөн ибадаттын түрлөрүндө бар. Бидат амалдарды кылышат, бирок ошол эле кезде сүннөт амалдарды кылбайт. Анткени бидаттар ошол сүннөттүн ордун ээлеп алган. Көпчүлүк адамдарга айтсаң азыр өлгөн адамга чындап эле пайдасынын тийишин каалайсыңбы? Анда атынан кедейлерге эч кимге айтпай эле садака кыл десең кылгысы келбейт. Анткени аны элдер көрбөйт, элдер билбейт, элдер сүйлөбөйт. Жана ошондой эле 5 маал намазда дуа кылсаң бул эң пайдалуу. Алымдар айтат, ар дайым өлгөн адам артынан дуа кылсаң, Аллах Таала өзүн кечир, күнөөлөрүн кечир, тозок азабынан сакта, кабыр азабынан сакта, бейиштин даражасын көтөрт деп дуа кылсаң ал үчүн дейт. Төс оюп курмандык кылганыңдан да пайдалуураак дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып кеткен, өлгөн адам артынан пайдасы тие турган 3 нерсе деп айтты. Бирөөсү ошол валадун салих яду лаху. Жакшы перзент тарбиялап кеткен болсо, ал үчүн артынан дуа кылса дейт. Ушул сүннөт, ушул нерсени көптөгөн адамдар кылбайт. Бирок жанакындай бидаттарды кылат. Эмне себептен? Ошол бидаттар киргенден кийин сүннөттүн орду өчүрүлүп кетип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү деп айтты. Эми ошо өлгөндүгүнө далил деп айтып жатат. Аллах Таала Куранда айтат: "Каулуху таала иннака майиту ва иннахум майитун, сумма иннакум яумал кыямати инда раббикум тахтасимун." Чындыгында сен дагы өлөсүң, алар дагы өлөт дейт. Андан кийин кыяматта Раббыңардын алдында эсеп кысап кыласыңар. "Ван-насу иза мату ибасун", аддалин каулуху таала. Адамдар өлгөндөн кийин кайра тирилет дейт. Бул маселени эмне себептен айтып жатат? Азыркы пайгамбарыбыз өлдү деген жерге чейин пайгамбарыбыз жөнүндө айтып өттү. Пайгамбарыбыздын аты тегин айтты, пайгамбарыбыздын атын айтты, кайсы нерселер менен жиберилген, ошолорду айтып өттү. Пайгамбарыбызды кыскача таанытты. Эми кээ бир маселелер жөнүндө айтып өтөт. Бул пайгамбарыбыздын өмүр баянын эмес, кээ бир маселелер жөнүндө айтып өтөт. Анткени өзүнүн кезинде ушул алым дават кылганда бадавилер ушул маселелерде каршы чыгышат эле. Шариатка каршы чыккан маселелер. Ошолорду негиздүү болгон үчүн эскерип өттү. Ошолордон кайра өлгөндөн кайра тирилүүнү четке каккан, ошого ишенбегендер бар эле. Ошон үчүн өлгөндөн кийин адамдар кайра тирилет деп ошого басым жасап айтып жатат. Адамдар өлгөндөн кайра тирилет. Буга далил Аллах Таала айтып жатат: "Минха халакнакум", силерди топурактан жараттык, "Ва фиха нуидукум", кайра силерди ошого кайтарабыз өлгөндөрдөн кийин. "Ва минха нухрижукум тарatan ухра", биз силерди кайра дагы бир жолу ошондон чыгарабыз дейт. Бул качан? Кыямат күнү. Дагы Аллах Таала айтып жатат: "Валлаху амбатакум минал арди набата", Аллах Таала силерди жерден өстүрүп чыгарды. "Сумма юидукум фиха", кайра силерди ошого кайтарат, өлгөндөн кийин кабырга. "Ва юхрижукум ихража", жана силерди кайра дагы бир жолу ошондон чыгарат деп өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө далил кылып жатат. "Ва бa'дал бa'си muhasabuna ва majziyuna bi a'malihim", кайра тирилгенден кийин адамдар эсеп кысап болот. Аллах Таала алардын амалдарына жараша эсеп кысап кылат. Кылган амалдарын эсептейт. Жакшы амал кылган болсо жакшы, жаман амал кылса жаман. Ошого далил деп Аллах Таала айтып жатат. "Вадалин каулу таала ва лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард", Аллах Таала жер асмандагы Аллах Тааланыкы. "Лияжзияллазина асау бима амилу ва яжзияллазина ахсану бил хусна", жакшы жаман амалдардын кылгандарын жазасын бериш үчүн, жакшы амалдар кылгандардын сыйлыктарын бериш үчүн деп Аллах Таала бул жерде кыяматта адамдардын жаза сыйлык болордугуну айтып жатат. Бул алым ушул аятты ошого далил кылды. "Омен каззаба бил баси кафара", ва далил каулу таала. Кимде ким кайра тирилүүнү четке какса, кайра тирилүүгө, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбесе, ал кафир болот дейт. Эмне себептен? Ал Куранды четке кагат, Куранды жалганга чыгарган болот. Аллах Таала айтып жатат Куранда: "Замаллазина кафара алла юбасу", кафир болгондор кайра тирилбейбиз деп айтышты дейт. "Кул бала ва раббила тубасунна", Аллахка ант, Раббым менен айтам, айтканың дейт пайгамбарыбызга буйрук. Раббым менен ант ичип айтам, силер кайра тирилесиңер.
Summa la tunabbu'unna bima amiltum. Andan keyin qanday amallar qilganingiz jönündө xabar berilesiңер. Wa zalika alallohi yasir. Bul nerse Allah Taala üçün jеңил dep aytıp жатат. Bul ayat kimde kim işenbese, kayrat erilүүгө işenbese al kafir bolot ekendigine dalil bolot. Antkeni Allah Taala oşol işenbegендерди kafirlar dep aytıp жатат. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Taala bardıq peygamberlardı sүйünçülөө менен жана эскерүү менен жиберди. Буга далил дейт. Allah Taala aytıp жатат. Rusulan mubashirin ve munzirin. Sүйünçülöp жана эскерген peygamberler keldi. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ne sebepten degende kıyamet günü Allah Taalaga adamlar maga peygamber kelgen jok. Men hakikatty bilbedim, toora joldu bilbedim dep dalil kılbaş üçün Allah Taala peygamber adamlarga jiberdi deyt. Allah Taala rahmatından, Allah Taalaga pendelerden rayımdуулугунан bul peygamber jiberiyor. Adamlardı hakikatка toora jolgo başlooçu peygamberlerdi jiberdi. Kıyamatta adamlar men hakikatty bilbey kaldım, men toora joldu bilbey kaldım dep oşontip dalil kılbaş üçün. Wa awwaluhum Nuh aleyhisselam ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve huve khatamun nabiyyin ve dalil ala enne awwaluhum Nuh aleyhisselam kavluhu Teala inna vahayna ileyke kema vahayna ila Nuh ve nabiyina min ba'di. Peygamberlerin en birincisi bul Nuh aleyhisselam deydi. Akırkız olsa bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emi Nuh aleyhisselam peygamberlerin en birincisi ekendigine, elçilerden en birincisi ekendigine dalil dep Allah Taala Kur'anda aytıp жатат. Biz Nuh'a jana Nuh'tan keyin peygamberlerge vahiy kılgan siyaktуу эле saga da vahiy түшүрдүk dep Allah Taala Kur'anda aytıp жатат. Demek bul jerde birinci Nuh'tan başladı, andan keyin Nuh'tan keyinki peygamberlerdi başladı. Bul degen oşu Nuh aleyhisselam birinci peygamber ekendigine dalil bolot. Jana oşondoy эле peygamberlerden akırkısı bul peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytат: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah ve khataman nabiyyin." Peygamber sizlerden bir kişilerden atası emas deydi. Bирок al Allah'ın elçisi jana peygamberlerden en akırkısı möörü dep aytıp жатат. Kimdekin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamber kelet dep işense al kafir bolot. Jana oşondoy эле kimdekin Peygamberimizden keyinki azırkı vaqtda kebirkiler çıkıp atat peygamberim dep oşogondorgo işense çында öyle toora okşoyt bununku degen işeniş bolsa al dagın kafir bolat. Antkeni al Kur'anды жалганга чыгарат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı peygamber dep Allah Taala açık aytıp жатат. Ve kullu ummetin ba'asallahu ilaha rasulan min Nuh ila Muhammed ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu ve yenhahum an ibadati at-tagut. Ve delil qawlu Teala ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha ve yejtanibu at-tagut. Her bir ümmetke peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala her bir ümmetke Nuh aleyhisselamdan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyin her bir ümmetke peygamber jiberdi deydi. Alar nege buyuruyt degende peygamberlerden bardygy. Жалгыз Allah'tın özüne ibadat kılууга jana tağuttan olak bolууга, tağuttan alыс bolууга buyuruyt. Tağut degen Allah'tan başka sığınılgan nerseler. Oşolordan alыс bolууga buyurgan peygamber jiberdi deydi. Demek bul jerde her bir ümmetke peygamber kelgen. Allah Taala her bir ümmetke peygamber jibergen. Oşol peygamberlerden bardygy bir nersege çakırıp kelgen. Al emne жалгыз Allah'tın özüne sığınууга jana Allah'tan başka sığınılуучу nerselerden alыс bolууga. Buga dalil Allah Taala aytıp жатат. Biz çındığında ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha ve yejtanibu at-tagut. Çındığında her bir ümmetke peygamber jiberdik deydi. Ne sebepten degende Allah'tın özüne gana ibadat kılgıla, tağuttan Allah'tan başka sığınılgan nerselerden alыс bolgula dep uşul nersege çakırgulары üçün peygamber jiberdik deydi. Demek peygamberlerden davatının negizgi başı bari uşul nerse. Uşul nersege çakırıp kelişken. Şariattары özgöçe bolsa şariat hökümdörü. Bирок dininin başı negizi özögü uşul nerse. Allah'tın жалгыз özüne kulçuluk kılуу. Alım ayet çatat. Vaftarallahu ala cemi'al ibadi el-kufra bit-tağut vel-iman billah. Allah Taala bardyk pendelerge Allah Taalaga iman keltirip tağutga kafirlik bolууну buyurdu, vacip kıldı, millet kıldı. Tağutga kafir bolуу degen ne manisi? Kanday bolot degende, tağutga kafir bolуу kanday degende Allah'tan başka sığınılgan bardyk nerse jaraksız, al жалган, татыктуу эмес dep işenүү oşol tağutga kafir bolуу. Жалгыз Allah'ka gana iman keltirүү, жалгыз Allah gana ibadatка татыктуу dep iman keltirүү. Ушул нерсени pendelerinin barına farz kıldı. Demek bul jerde biz
Yahudi, Nasrani kim bolsun, butparast bolsun, İslamdan başka dindin bardığı, Allah'dan başkaga sıyınıp atkandын bardığının sıyıngan nerseleri jaraksız dep işenişibиz керек. Ушул нерсе милдет. Tağut degen ne degende oşonu çeçmelep İbnül Kayyim degen alımın sözünü alıp kelatat. Kale İbnül Kayyim rahimahullah teala ma'na tağut ma tecavaza bihil abdu haddahu min ma'budin ev matbu'in ev muta'. Tağuttun maisi bul pende sıyınılıcı nersede çegiden çıkıp ketse. Je bolbosa bir erçi üçü nerseden çegiden çıkıp ketken bolsa. Je bolbosa başı üçü nersede başı yüde çegiden çıkkan bolgan bolsa deydi. Allah'tan başkadan sıyınsa al çegiden çıkkan bolat. Jana oşondoy ele alımдар erçigende haram halal nerselerde dagın erçise haram kılgan nerselerdi adal dep erçigen bolsa al dagın çekten çıkkan bolat. Oşol erçilip atkан nerse oşol nersege özü razı bolup adamдарды haram nersede de naga erçүүsүнү maksat kılsa oşoga razı bolsa al dagın tağut bolup sanalat. Je bolbosa başı iyүүдө başçılarga başı iyүүдө Allah Taala haram kılgan nerselerde de başı ийген bolsa анда дагын ошол başı ийдирип аткан адам ошол нерсеге разы болуп, адамдардын ошол өзүгө башы ийүүсүн кааласа, кайсы ар бир нерсесинде шариатка каршы келсе, ал да тагут болот. Андан кийин тагут жөнүндө айтат: "Ваттавагит касирун араусум хамса." Тагут деген бул көп дейт, үчөө менен эле чектелбейт. Алардын эң башчылары 5 нерсе. Биринчиси иблис лаанахуллах, биринчиси шайтан. Анткени İblis. Antkeni Allah'tan başka sığınığı adamları kançalagan adaştırdı. Ekincisi o men ubida ve huve radin. Kimde kim sığınılsa, ibadat arnalsa oşol adamga. Oşoga razı bolsa, adamlar oşoga sığınıp atsa, oşol nersege razı bolsa, alda tağut deydi. Bul degen rafidalarda, sufilerde bar. Özlerinin şeyhleri, oşo şeyhlerine ibadatın kebir türlerini arnaşat. Al şeyhleri oşonu bilet, oşonu kaytarışpaydı, razı boluşat. Buga oşonlar tağut boladı. O men da'an nase ile ibadet nefsi. Je olursa adamlarda biri özügө сыйынууга чакырса, бул теңирчилерде бар, теңирчилер мен кудаймын деп өзүнө сыйынууга чакырган. Жана ошондой эле суфилерде дагы, рафил шияларда дагы бар. Алар дагы адамдардын шагирттерине, муриттерине өздөрүнө кээ бир ибадаттарды арноого чакырат. Кээ бир ибадаттарды ошолорго сыйынууга чакырышат. Булар дагы тагыттар. Омен иддаша эмен илмил гайб. Жана ошондой эле кимде ким кайып илимини билем десе, бакчыларга, көз ачыктарга окшогондор, алар тагыт болуп эсептелинет. Кимде ким кайып илимини билем десе. Gayip ilimini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Beşincisi o men hakeme bi gayri ma anzalallah. Allah'ın hükmünden başka hükümden başkargan bolsa aldağın tağut deydi. Yemi bu Allah'ın hükmünden başka hükümden başkarуу meselesinde alımlar aytat. Bu birinciden bardıq adamga tanıdık. Başçı bolsun, kazı bolsun, kim bolsun bir hüküm çıkarganda Allah'ın hükmünden başka hüküm çıkaruuda barına tanıdık. Kaçan çoğun kafir bolot, egerde oşol Allah'ın hükmünden başka hüküm, Kur'an şariat hükmünden jakşı dep işense, je bolbosa şariat hükmünden birdey dep işense, je bolbosa bul menen hüküm kılsa bula öret dep halal dese, aldan oşolor çoğun küfür bolot. Al эми негизи Allah'ın hükmünden başkarış gerek, Allah'ın hükmüge hiç bir hüküm tatыбайт, Allah'ın hükmünden başkarış gerek dep birok nafsını erçip, dünyölük maksatарды kaalap, adamdardын sözünden korkup, kıskası kandaydır bir dünyölük maksatlar menen başkargan bolsa, oşolordun артынан, oşolордун себебинен başkargan bolsa, anda ал динде чыгарбай турган кичинекей küfür болот. Эми ошол Аллахтын өкүмүнөн башкарганда чоң küfür болгондо дагы шариатта бир ахли сүннат вал жамаатта эреже бар. Бир амалды кафырлык амал деп атоо менен ошол амалды кылган адамга кафыр болду деп, жеке бир адам ошол амалды кылса кафыр болду деп өкүм берүүнүн айырмасы бар. Жалпысынан шариаттагы кафыр деп аталган амалдарды бул кимде ким кылса бул кафыр амал деп аталына берет. Ким ушул амалдын кылса ал кафыр болот деп аталына берет. Бирок бир адам ошону кылып атканын көрсөк, анда анын ошону жеке адамды кафырга чыгаруу үчүн өзүнүн шарттары бар. Ошол жахил болбош керек. Ошонун өкүмүнү билиш керек шариатта. Жана ошондой эле тавил, бурмалоо, шариатты туура эмес түшүнүү болбош керек. Туура эмес майысин туура эмес түшүнүү болбош керек. Şariatta oşol takfir muayyen bir jeke adamdын kafirga çıgaruunun özünün şarttары бар. Аны өзү алымдар oşol şartlarını tактап билгенден кийин чындап эле бул кафир болду, ушул шарттары толук экен деп кафирга чыгарат. Аны ар бир адам эле кафирга чыгара бербейт. Аны илим ээлери чыгарат. Бул алым айтып жатат. Айтып өттү, тагутка кафир болуп, Аллах Таалага иман келтирүү бул ар бир пенде үчүн важип деп. Ушуга далил деп
айтып жатат, Аллах Таала айтат: "Ла икраха фид-дин." Динде зордоо жок. Анткени дин ачык айкын болгон. Каттабайяна рушду менен гай. Туура эмес жол менен туура жол ачык айкын болуп айырмаланды дейт. Фамай якфур бит-тагат. Кимде ким тагытка кафир болса, ва ю'мин билlah, Аллах Таалага иман келтирсе, кимде ким Аллахка иман келтирип тагытка кафир болсо, фақад истамсака бил урватил вусқа ла инфисама лаха валлаху самиун алим. Ал чындыгында бекем туура исламдын туура, Аллах Тааланын туура жолуну карманыптыр, бекем жолун, чечилбеген бекем арканын карманыптыр дейт. Валлаху самиун алим, Аллах Таала угуучу жана билүүчү. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Ем ушул тагытка кафир болуу, Аллахка иман келтирүү ушул ла иляха илlallah майсы ушул дейт. Ем хадисте келет: "Ва фил хадис расул амри ал-ислам." Исламдын динин башы бул ислам дейт. Ва амудуха ас-сала. Анын түркүгү бул намаз. Ва зирвату санамихал жихад фи сабилилlah. Жана эң жогорку деңгээли бул Аллах жолунда күрөшүү, Аллах жолунда жихад кылуу дейт. Ушул жерге чейин эми бул усулу саласа китеби бүтөт ушуну менен. Эгерде ката кетирген болсок, Аллах Таала өзү кечирген болсун. Аллах Таала бул окуган нерселерди ар бирибизге пайдалуу кылган болсун, дүйнөбүзгө жана ахиретибизге пайдалуу кылган болсун. Иншалла Аллах Таала насип кылган болсо, бул алымдын дагы кийин 4 эреже дагы жана башка китептерин окуйбуз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.